Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umugabo w'ingabo wungirije we FARDC yatangajwe ko ku cyumweru batangije ibitero byo guhiga abarwanyi umutwe wa FDLR bari ku butaka bwa Kongo Kinshasa nk'uko bivugwa n'ibitangazamakuru mu icyo gihugu. General Kyarigonza Jacques yavuze ibyo ku cyumweru ageze ku kibuga cy'indege cya Bamboka cy'umujyi wa Kisangani mu ntara ya Cupu akerekeza mu kigo cya gisirikare cya Bauma ahatangirijwe ibyo bikorwa. Umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ugaruka mu masezerano ya Washington yasinywe hagati ya Perezida Paul Kagame na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Kongo Kinshasa mu kuboza k'umwaka ushize. Leta ya Washington muri uku kwezi yahamagaje intumwa za Kigali na Kinshasa kuganira ku masezerano basinye kugeza ubu atarakizwe mu bikorwa. Muri iyo nama Amerika yavuze ko mu buryo bumvikanye nko ku Rwanda hari ingenga bihe guhagarika ibikorwa by'ingabo, gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu bice bizwi by'ubutaka bwa Kongo. Kuri Kongo Kinshasa hari ibikorwa bishyizweho imbaraga kandi bigendeye ku ngenga bihe byo kurandira umutwe wa FDLR ndetse no kurengera abasivile. Ibinyamakuru bya Kongo bisubiramo General Kyarigonza agira ati ku neza cyangwa se ku ngufu bagomba gushyira intwaro hasi, ntabwo dushaka kumeneka ko amaraso, bagomba kwishyikiriza kugira ngo basubizwe mu gihugu cyabo Rwanda. Amakuru avuga ko bataye 3 z'ingabo za FARDC ziteguye gukora ibyo bikorwa byo guhiga abarwanyi ba FDLR. Kyarigonza asubirwamo avuga ko ibyo ari operation yo gukurikirwa n'abantu bose yewe n'umuryango mpuzamahanga. Ati no operasiyo y'ukurikirana kugeza ubwo tubasubije iwabo. Si ubwa mbere ingabo za FARDC zinjiye mu gikorwa cyo guhiga no kugerageza gusubiza mu Rwanda umutwe wa FDLR. Loni ibihugu bimwe by'uburengerazuba n'u Rwanda bashinja ingabo za FARDC gukora n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Loni ibihugu bimwe by'uburengerazuba na Kongo Kinshasa nabo bagashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa kandi wigarurira ibice bimwe mu burasirazuba bwa Kongo. Impande zombi zihakana ibyo zishinjwa. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa kuva 2021 yatumye abantu ibihumbi amagana mu byabo babimpunze mu gihugu cyabo, abandi bahungira mu Burundi mu gihe abandi barirwa mu bihumbi bapfuye. Mabwira ariko ko mu gihe cy'iminsi 2 abasivili barenga 300 bafashwe bugwate n'inyeshyamba za ADF mu gace ka Irumu ku muhanda wa Mambasa Komanda ni mu ntara Ituri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyongeye kugaragaza umuvuduko mushya w'urugomo muri iyo ntara. Ibyo bitero byatangiye kuwa gatandatu ushize mu mudugudu wa Babungwe aho abasivili bagera ku ijana benshi muri bari abahinzi bashimuswe bukeye bwaho ku cyumweru mu gitondo. Abagabye igitero batewe umudugudu wa Rumarisa barasa amasasu mbere yo gufata bugwate abandi basivile barenga 200 nk'uko bivugwa na Radio Okapi muri Kongo Kinshasa. Nyuma yaho izo nyeshyamba zakomereje ibikorwa byazo by'urugomo mu duce twa Maburuku n'Amasori. Isesengura ry'umutekano muri ako karere rigaragaza ishusho mbi cyane. John Vureveri we umuharanira uburenganzira bwa muntu yavuze umubare uteye impungenge abasivile 348 baba mu maboko y'inyeshyamba. Uyu yasubirwamo na Radio Okapi avuga ati gushimuta kongeye gukira abaturage mu kaga k'ihohoterwa rikomeye kurinda abasivile n'inshingano y'ibanze ya leta. Yanagaragaje impungenge ko benshi muri abo bashimutswe bashobora kuba baramaze kwicirwa mu ishyamba. Uku kwiyongera k'urugomo kongeye kwerekana ko umutekano ukomeje kuba mu kimwe gice cy'uburasirazuba bwa Kongo aho abaturage rero bakomeza kuba bahohoterwa mbere na mbere nk'uko societe civile bitangaza. Abategetsi b'akarere batangaje ko mu masaha ari imbere aribwo baza kugira icyo bavuga kuri iki kibazo. Ariko kandi muri Kongo Kinshasa umuyobozi w'atavuga n'ubutegetsi Moise Katumbi perezida w'ishyaka Ensemble pour la République araburira guverinoma yisaba kwirinda ihindurwa ry'itegeko nshinga rishobora guharura inzira igana kuri manda hagati ya Perezida Tshisekedi. Ati ntabwo ari ukubera itegeko nshinga kuko tudafite imihanda abakozi ba leta bahembwa nabi abana bapfa bicwa n'inzara cyangwa se kuba nta kazi. Uyu ni Katumbi waganiraga na RFI. Ibi byatangajwe kandi mu gihe abepiskopi gatolika nabo batanga inama yo kwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose nk'icyo bemeza ko gishobora kurushaho gukomeza ikibazo cy'umutekano. Moise Katumbi aravuga ati ibintu birakomeye mu gihe asaba Rwanda kuba maso ku ngamba zose zigamije guhindura itegeko nshinga. Ati ndasaba abaturage ba Kongo kuba maso bakavuga ngo yakuririndirwa ry'itegeko nshinga. Dukeneye amahoro mu gihugu cyacu, dukeneye ubumwe bw'igihugu cyacu, reka twitegure. Tugomba kwirwanaho kugira ngo itegeko nshinga ridakorwaho. Dufite itegeko nshinga ryiza ku isi. Ku bwa Moise Katumbi ibibazo igihugu gifite ntibiva ku itegeko nshinga ahubwo biturwa ku miyoborere iriho yakomeje kuri Perezida Tshisekedi mu buryo butaziguye amwibutsa intambara barwananye yo kurwanya ivugurura iryo ryose ry'itegeko nshinga ku butegetsi bwabanje. Moise Katumbi yongereye ku bandi batavuga n'ubutegetsi bamaze kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa nka Senateri Bahati Lukwebo, Joseph Kabila na Seth Chikuni. Ubwo ariko kandi ku cyumweru havuze imirwano ikaze yadutse mu murenge wose wa Nyungu wo muri teritwari ya Masisi muri Majyaruguru hagati y'abarwanyi b'M23 n'inyeshyamba za Wazalendo. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zaho avuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cya kare agana mu masaha moya ubwo inyeshyamba zagabaga ibitero bishya ku indiro bya Wazalendo biherereye mu bice bya Kazinga na Ngururu. Utwo duce twombi bivuga ko twafashwe na Wazalendo mu byumweru bike bishize. Kuri ubu nitwo ntandaro y'imirwano. Impande zombi zikaba zishaka gukaza ibindiro cyangwa se kongera kwigarurira ku karere nk'uko ikinyamakuru Teritezo cyabyanditse. Ku rugamba humvikanye urusaku rw'intwaro zemereye n'izoroheje. Ubukana bw'imirwano bwatumye urusaku rw'amasasu rushobora kumvikana mu midugudu myinshi
akiyakikije harimo n'uduce bihana imbibi two muri teritwari ya Walikale bikongera ubwoba mu baturage b'abasivili. Mu gihe amakuru yerekana ko inyeshyamba za M23 zavuye buhoro mu turere tumwe na tumwe two muri teritwari za Walikale, Lubero na Rucuru, nta bikorwa nk'ibyo byigeze bigaragara kugeza muri teritwari ya Masisi, aho ibintu bikomeje kuba bibi kandi yatazwi neza aho bigana. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banatwa umuyobozi w'abatavuga n'ubutegetsi muri Uganda uri mu buhungiro Bobi Wine yatanze inkuru itangaje yuko ahunze igihugu nyuma y'amatora ya perezida ku itariki ya 15 Mutarama, aho mu kiganiro y'ikinyamakuru France 24 yavuze ko yafashijwe n'abasirikare bo mu nzego z'umutekano zisanzwe mu butegetsi bwa perezida Kaguta Museveni. Ikinyamakuru Chimp Report kimusubiramo agira ati mu by'ukuri nabunze mu rugo rwanjye kuva tariki ya 16 Mutarama, umunsi umwe nyuma y'amatora, bikurikira igitero cyagabwe ku rugo rwanjye. Yongera ati kandi ko kubwo abasirikare bagabaga igitero ku rugo rwanjye babitegetswe na Jean Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa perezida Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo, nahise nshaka ko nsohoka mu rugo rwanjye. Nyuma y'ibyo namaze hafi amezi 2 nihishe kubera amabwiriza atarayibanga, ahubwo yatangajwe ku mugaragaro yo kunyica. Bobi Wine yavuze ko yari yarabonye amakuru mbere y'igihe ko hari umugambi wo kumugirira nabi, yahise ajya mu bwihisho hafi amezi 2 yimuka ava mu mazu yizewe ajya mu yandi mu rwego rwo kwirinda gufatwa. Muri icyo gihe urugo rwe rwongerwa bwo igitero cya kabiri, umugore we ko ihohoterwa ajyanwa mu bitaro kandi ingabo zafashe umutungo we ziwugumamo. Arongera ati amaherezo naje guhunga igihugu cyanjye maze nongera kugaragara i Washington. Yashimiye abanyarwanda basanzwe bemeye gushyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bamuhe icumbi, bamugaburire kandi bamurinde mu gihe yimukaga ava ahantu hatandukanye. Umunyamakuru wa France 24 yavuze ko yarashoboye gucika inzego z'umutekano mu byumweru byinshi bishobora kugaragaza kutumvikana imbere mu butegetsi bwa Uganda. Bobi Wine arabyemera, agaragaza ko ari ubufasha yawe n'abantu mu nzego z'umutekano. Ati yego cyambere cy'ingenzi nuko abaturage ba Uganda banshyigikiye aho nanyuraga hose. Abaturage basanzwe bemeye gushyira ubuzima bwabo n'imiryango yabo mu kaga kugira ngo bampishe, bampe ibiryo, imyambaro ndetse bampembure, ariko cyane yagize ubufasha buturutse ku bantu mu nzego z'umutekano navuze amazina bo mu butegetsi bwabwo batemeranya n'uburyo igihugu cyacu kiyowe, cyane uburyo igisirikare kiyoborwa n'umuhungu wa perezida Museveni uriho kugeza ubu ngubu. Bityo narafashijwe mbasha no guhunga igihugu nshiye mu kindi gihugu gikomeye ntashatse kuvuga izina ryacyo nk'uko ikinyamakuru kibitangaza. Bobi Wine n'ishyaka rye NUP bavuga ko amatora ubwayo yaranzwe n'ibikorwa by'akajagari kagizwemo uruhare n'ingabo, ifatwa ry'umushyigikira ryavuzwe henshi, guhagarikwa kwa interinete ndetse n'uburiganya bwakwirakwijwe. Bobi Wine n'abafatanyije banze ibyavuye mu matora byatangaje ko Museveni yatsindiye manda ya 7. Bavuga ko abaturage bagiye gutora inzego z'umutekano zibari kugwa kano n'imbunda. Ari Washington, Bobi Wine yavuze ko azakomeza urugamba rw'abana n'impinduka za demokarasi, anagaragaza ko afite umugambi wo kuzagaruka muri Uganda ubwo igihe kizaba gikwiriye. Ubutegetsi bwa Uganda bumaze igihe bwarateje agaciro ibitangazwa na Bobi Wine ndetse n'abandi batavuga n'ubutegetsi bwa Museveni ko bagirirwa nabi mu gihugu. Mu gihe Bobi Wine bakorera politiki yo mu buhungiro, abamushyigikiye babona ko guhunga nk'ikimenyetso cy'uko ashoboye guhangana n'igitutu cy'ubutegetsi. Icyakora ngo hari ikibazo cyo kumenya icyerekezo cya politiki barwanya ubutegetsi bazerekeza mu gihugu cya Uganda. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikire bundi abanyamakuru bakozeje ba muri barandika banditswe mu mujyi wa Gitega, umurwa mukuru wa politiki w'igihugu cy'u Burundi, batabariza abafungiye muri gereza nkuru bugarijwe n'ikibazo cy'inzara nk'uko amakuru atandukanye bigaragaza. Kuva tariki ya 16 Werurwe uyu mwaka, abagororwa barenga 140 bahuye n'ibura ry'ibiribwa rikabije. Ibyo bikaba byongera ku mibereho y'imfungwa isanzwe ari mibi nk'uko amakuru aturuka mu imbere bivuga. Kuva kuri iyo tariki, imfungwa n'izahawe ifu y'imyumbati cyangwa se ibigori bahabwaga ubu ifunguro rya buri munsi ntirenza garama zigera kuri 50 z'ibishyimbo kuri buri muntu, ingano ifatwa nk'idahagije kugira ngo umuntu abone intungamubiri z'ibanze. Uku kuri ibyo kwibasiye kurusha bamwe bagororwa baturutse mu ntara za kure nka Karusi, Ruyigi na Cankuzo. Bitewe n'uturere twabo turi kure, izo mfungwa zisurwa n'imiryango gake, bityo zikaba zitabona ubundi buryo ku ruhande bw'abafasha bitandukanye n'izindi mfungwa zibasha kugemurirwa n'abene wabo baturuka hanze. Ikinyamakuru SOS Media Burundi kiva ku bintu atari bishyashya. Muri Gashyantare umwaka muri gereza yari yamaze kuvuga ikibazo cy'ibara ry'ibishyimbo. Uyu munsi bagororwa batinya ko ubuzima bwabo buzangirika kurushaho bitewe n'indwara nyinshi zituruka ku mirire mibi. Ubusanzwe gereza nkuru ya Gitega yubatswe mu 1926 ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera kuri 400, ariko kuri ubu icumbikiye abantu bakubye inshuro zirenga 3 z'ubushobozi bwayo. Ubu bucucike bugeranwa ku bureje 300% bugateza imibereho igoye cyane. Ibibazo by'isuku n'isukura bigenda byongera kandi bamwe mu bagororwa baba bahatirwa kuryama mu buryo butari ubwa kimuntu. Kubera icyo kibazo, imfungwa zirasaba inzego zibishinzwe gutabara byihuse. Barasaba cyane gukemura ikibazo cy'ibiribwa ndetse no gufata ingamba zifatika zo kugabanya ubucucike bw'abantu muri gereza no kureba ko ifungwa ryujuje ibisabwa. Nkire mu Burundi, ariko amakuru aturuka mu butegetsi bw'u Burundi aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yemeye kurekura General Yarengewe mu Bunyoni hoze Minisitiri w'Intebe wa kiriya gihugu nyuma yo gushyirwa igitutu na Tanzania ndetse n'abajenerali bakomeye mu gihugu cye. Muri uku kwezi kwa Werurwe nibwo General Bunyoni yafunguwe nyuma y'imyaka 3 yari amaze afunzwe. Umugabo wanigeze kuba umuyobozi wa polisi Burundi ndetse na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu yafunguwe mu gihe yari akatiwe igifungo cya burundu n'urukiko rw'ikirenga. Byari nyuma yo guhamwa ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kubera inyungu z'akazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gushaka kwica Perezida Evariste Ndayishimiye. Bunyoni yarekurwaga muri uku kwezi byiswe ko yarekuwe by'agateganyo kugira ngo ajye kwivuza. Gusa ishyirahamwe Focode biciye muri Pacifique ninahazwe uriyobora
rikaba akanaba ukunze gukurikiranira hafi ikibazo cy'uriya mugabo ryemeje ko yamaze kurekurwa burundu dore ko yanerekuwe mu gihe yari yaratangiye koroherwa. Amakuru ava kandi ko mu gihe imitungo yose Bunyoni yarafatiriwe na leta kuri ubu yamaze gutangira kuyisubizwa. Ninahazwe avuga ko Bunyoni yarekuwe mu gihe amakuru yahawe n'abantu yegereye Ndayishimiye ariko yararahiye ko atazigera arekurwa na rimwe keretse ariko perezida w'Urundi yamaze kugera mu mva. Fokode ivuga ko ifite amakuru y'uko Bunyoni yarekuwe bigize ubunani na Tanzania ndetse n'abajenali bo mu Burundi. Ninahazwe yiyobora yavuze ati amakuru dufite nuko inzira byaciyemo ari ebyiri. Inzira ya mbere nuko muri CNDD-FDD itsinda risa naho ririmo kuvuka rishyira igitutu kuri Ndayishimiye bamubwiye ko kugira ngo Urundi bukire bisaba gusubira hamwe ko Barundi. Mu by'iri tsinda risaba Ndayishimiye harimo kurikura imfungo zose za politiki, kureka abahunze bagatabuka no kuraho impapuro zo guta muri yombi ubutegetsi bwe bwashyiriweho bamwe mu Barundi bahunze igihugu. Ni itsinda ngo rigizwe n'abajenali bakomeye mu gihugu, ba koloneli n'abandi baofisiye bakuru bahoze barwanya inyeshyamba za CNDD-FDD basaba ko amakimbirane ari muri yashyaka yarangira mbere yuko mu Burundi haba amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mwaka utaha 2027. Ninahazwe yakomeje ati uruhande rwa kabiri nuko ejo bundi aba perezida Ndayishimiye yagiriye muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC yabaye ku itariki 7 Werurwe. Bamwe mu begereye ubutegetsi bavuga ko icyo gihe Tanzania no yamushyizeho igitutu imubwira ko agomba kurekura Bunyoni. Mu bategetsi ba Tanzania hari abafite inyungu mu Burundi kandi muri izo nyungu araho zihurira na General Bunyoni. Abategetsi ba Tanzania ngo beruye Ndayishimiye ko niba yifuza ko bakomeza kumushyigikira nayo agomba kubanza kurekura Bunyoni uhagarara inyungu zabo mu Burundi. Tanzania bivuga ko yagize uruhare mu irekurwa rya Bunyoni mu gihe ubwo ari kuburanishwa. Ubushinjacyaha bwamushinje kureza umwe mu Chama cha Mapinduzi riyoboye Tanzania ngo rizamuha ubufasha bwo guhirika Ndayishimiye. Muri Afrika bambwira ko Faustin Archange Touadera uyu munsi arira gutegeka Central Africa kuri manda ya gatatu nyuma yo gutsinda amatora mu mpera z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Touadera uri ku butegetsi kuva 2016 muri 2023 yashoboye guhindura itegeko nshinga ryabuzaga perezida kurenza manda ebyiri kandi akura manda ya perezida ku myaka 5 yigira imyaka 7. Abategetsi mu bihugu byo muri Afrika bo hagati bitezwe muri uyu muhango wo kurahira harimo perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nk'uko bitangazwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Gitezwe ko Touadera azakomeza gushyira imbaraga mu mubano n'Uburusiya igihugu gifite abarwanyi b'umutwe wa Wagner Group bagira uruhare mu gucunga umutekano wa Central Africa. Touadera afitanye kandi umubano n'u Rwanda narwo kubwumvikana n'ibihugu byombi rwohereje abasirikare kurinda ubutegetsi bwe mbere yo gutsinda amatora yijeje ko azubaka igihugu cy'amahoro arambye kandi agateza imbere ubukungu n'ibikorwa remezo akarwanya ruswa akanateza imbere serivisi. Gusa iki gihugu kiracyugarijwe n'ibibazo by'ibiciro biri hejuru, ubukene n'impungenge z'umutekano muke zimaze imyaka myinshi. Mu makuru mpuzamahanga mubwire ko igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyagabye ibitero bishyashya muri Iran mu rukera rwo kuwa mbere. Nyuma gato yo gutangaza ibyo bitero kuri Tehran, izo ngabo zahise zitangaza ko Iran nayo yarashe za misile kuri Israel ko ubwirinzi bwabo bwo mu kirere buri guhangana nazo. Mu itangazo kuri Telegram igisirikare cya Israel cyakize kuri Telegram cyanditse ngo igisirikare cya Israel ubu kirimo kurasa ku bikorwa remezo by'ubutegetsi bw'itero bwabo bwa Iran ahatandukanye muri Tehran. Nyuma gato izo ngabo zatanze itangazo riburira Rwanda muri Israel kujya mu bwisho kubera misile za Iran. Ingabo za Israel zasabye abaturage kwinjira ahantu hatekanye kugeza bahawe andi mabwiriza. Ibitero bya Iran byashigisha amajyepfo ya Israel aho umuriro mwinshi wabonetse ku gice cy'inganda kizwi nka Newat Huvazi. Naho mu gihe amakimbirane n'uburasirazuba bwo hagati akomeje, umukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo 14 yanenze abategetsi bashoza intambara ku isi ubwo bavugiraga mu misa y'umunsi mukuru w'amashami wa Kiliziya ku cyumweru. Papa Leo yavuze ko Imana yanga amasengesho y'abategetsi bashoza intambara kandi bafite ibiganza byuzuye amaraso. Nta magambo yasobanuye nko kunenga intambara Amerika na Israel bateyemo Iran. Ati niyo Mana yacu Yesu umwami w'amahoro wanga intambara kandi nta muntu wamwitwaza amaguye impamvu intambara. Yongera ati ntabwo Yesu umva amasengesho y'abashoza intambara ahubwo arayanga. Ati n'amagambo yo muri Bibiliya agira ati nubwo mwavuga amasengesho menshi sinzayumva ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Papa Leo ni umunyamerika utarahwemye kugaragaza ko adashyigikiye politiki za Trump kuva ku ngingo ze ku kibazo cy'abimukira kugeza kuri iyi ntambara. Ubwo kandi Trump yatangaje ko Amerika ishobora gufata ikirwa cya Karg, ikirwa gito kiri ku mwaro wo mu majyepfo ya Iran. Amerika yanze amazi iki kirwa kuko ari cyo ibiro ry'ibitoro byinshi cyane Iran igurisha, ni igice cy'ingenzi cyane ku bukungu bwayo. Gufata icyo kirwa ubusanzwe cy'ubuso bwa kilometero kare 20 gusa ntabwo byahagarika gusa Iran kohereza ibitoro hanze, ahubwo byanahinzira ibitero by'ingabo zikinjira ku butaka. Gufata iki kirwa byari guhagarika ahantu h'ingenzi leta ya Kisilamu ya Iran n'umutwe w'ingabo za Islamic Revolutionary Guard Corps bakuru ubushobozi bw'imari. Ibyo byagira ingaruka ku buryo igihugu kibasha kurwana iyi ntambara nk'uko bivugwa n'umusesenguzi Mike Kerr wo mu ishami Security Brief rya BBC. Igitero cyose cya Amerika cyo gufata iki kirwa cyaba ari igitero urebye gito ariko kigoranye nk'uko inzobere mu by'intambara ikora ikiganiro cya podcast School of War yabwiye ikinyamakuru BBC. Ubwo kandi Donald Trump with the Financial Times ko ashobora gufata ibitoro muri Iran, byanashoboka gafata agace k'ingenzi cyane ku bitoro by'iki gihugu, ikirwa cya Karg. Ati mabwije ukuri ikintu nifuza cyane no gufata ibitoro muri Iran, ariko abantu b'ibicucu muri Amerika baravuga ngo ukirimo gukora ibyo ariko n'abantu b'ibicucu. President Trump yavuze ko ibyo bisobanuye gufata ikirwa cya Karg. Ati wenda
tugafata ikirwa cya Karga cyangwa ntitugifate dufite amahitamo menshi. Bisobanuye ko byaba ari ngombwa ko tuba turiyo ku kirwa cya Karga. Umunyamakuru yatwamoje ku bwirinzi bwa Iran kuri icyo gikorwa ati sinibaza ko ari ubwirinzi bafite twagifata byoroshye cyane. Trump yavuze ibinyoma ko abasirikare ba Amerika 3500 bageze mu burasirazuba bwo hagati mu gihe ubwoba burimo kwiyongera ku bitero bya Amerika kuri Iran byakwiyongera. Trump yongeyeho ko ibiganiro biziguye hagati ya Amerika na Iran biciye ku ntumwa za Pakistan birimo kugenda neza, ariko yanze kuvuga niba bashobora kugera ku gahenge vuba. Gusa yavuze ati kumvikana gushobora kugerwaho vuba ugereranije. Hanyuma kuri inteko ishinga amategeko ya Iran, Muhammad Bagher Kalibaf yavuze ko ingabo z'icyo gihugu zitegereje abasirikare ba Amerika ku butaka kugira ngo zibacaneho umuriro. Ibitangazamakuru byo muri Iran birimo n'ibiro ntaramakuru bya leta IRNA byatangaje ubutumwa bwe bujyanye n'iminsi 30 ishize intambara ya Amerika na Israel kuri Iran itangiye. Muri ubwo butumwa Kalibaf avuga ko umwanzi mu ruhame aca amarenga y'ibiganiro mu gihe mwibanga abacura umugambi w'igitero cyo ku butaka. Yongeraho ko Amerika hamwe n'urutonde rw'ingingo 15 irimo kugaragaza ibyifuzo byayo no gukomeza ibyo yananiwe kugeraho mu ntambara. Kalibaf avuga ko ingabo za Iran zitegereje abasirikare ba Amerika ngo binjire ku butaka kugira ngo zibacaneho umuriro. Ku ngingo yo kumanika amaboko Iran ikemera ko itsinzwe, Kalibaf yavuze muri bw'icyarabu ko ubutumwa bwa Iran busobanutse bukaba ari uko itazemera agasuzuguro. Mbere amakuru amwe ataremejwe yumvikanije ko ubutegetsi bwa President Trump bwatekereza Kalibaf nk'ushobora kuba umufatanyabikorwa wa Amerika ndetse akaba ashobora kuba umutegetsi wa Iran mu gihe kiri imbere. Kalibaf yavuze mu magambo nyuma y'uko Amerika itangaje ko abasirikare bo hafi 35 bageze mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, ndetse ku wa gatandatu ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika bwavuze ko ubwato bw'intambara bwikorera indege z'intambara bwitwa USS Tripoli nabwo bwageze muri ako karere. Ibiro bikuru by'ingabo za Amerika Pentagon birimo kwitegura ibikorwa bya gisirikare byo ku butaka muri Iran bizamara ibyumweru, nubwo bidasobanutse niba President Trump azabiha uruhushya nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Washington Post cyo muri Amerika. Ku wa gatanu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko Amerika ishobora kugera ku ntego zayo muri Iran nta ngabo na zimwe zo ku butaka. Hagati y'ibitero byo mu kirere birakomeje muri burasirazuba bwo hagati. Israel ivuga ko yaraje ku bigo by'agateganyo biyoborerwa mu rugamba byo mu murwa mukuru Tehran wa Iran. Ibikorwa remezo binini byo mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu birimo kugabwa ibitero. Kompanyi y'uburemere zunze ubumwe z'Abarabu itunganya aluminium yitwa Emirates Global Aluminium ivuga ko uruganda rwayo rw'ingenzi rwangiritse cyane. Ku wa gatandatu inyeshyamba z'Abahudi zo muri Yemen zagabye ibitero bya Misiri byerekeza kuri Israel. Uwo mutwe ufashwa na Iran uvuga ko hazabaho ibindi bitero mu minsi iri imbere kugeza umwanzi w'umugizi wa nabi hagarikiye ibitero bye n'ubushotoranyi. Soza bambwira ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli mu isi byazamutse cyane, nayo imigabane ku masoko mpuzamahanga iragabanuka ku buryo bugaragara kuri uyu wa mbere mu gitondo muri Aziya, nyuma y'uko intambara yo muri Amerika na Israel kuri Iran yinjiye mu cyumweru cya gatanu. Igiciro cy'akagunguru k'ibitoro bitunganije Brent cyazamutseho 3% kigera hejuru y'amadolari 115 y'abanyamerika. Ibi bitumye igiciro cy'akagunguru kiri mu nzira zo kuzamuka kuri ni kurusha ukundi kose mu gihe cy'ukwezi kumwe mu mateka. Agaciro k'imigabane ku masoko yayo muri Aziya kamanutseho Nikkei 25 ryo mu Yapani imigabane yagabanutseho 5% naho KOSPI muri Korea y'Epfo igabanukaho 4%. Ibi bayima ko barwaye abandi muri Yemen bashyikiwe na Iran binjiye muri intambara bagatera Israel mu mpera z'icyumweru gishize, ndetse Iran ivuga ko ishobora kwagura ibitero byo kwimura kuri za kaminuza no ku ngo z'abatetsi ba Amerika na Israel. President Donald Trump mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Financial Times yavuze ko ashobora gufata peteroli muri Iran kandi ashobora no kwigurira ikigo kinini cyayo cy'ibikomoka kuri peteroli kiri ku kirwa cya Karga. Abajwe ku bijyanye n'ubwirinzi bwa Iran yahura nabwo agerageje byashoboye atesinye ko bafite ubwirinzi twashobora kugifata byoroshye cyane. Trump yagenje icyo gikorwa nk'ibyabaye muri Venezuela aho Amerika iteganya kugenzura urwego rwa peteroli igihe kitazwi nyuma yo gukura ku butegetsi President Nicolas Maduro muri Mutarama uyu mwaka.